بسیار درود احترامات. یک استکانم نگرفته بودم موزه. امیدوارم که یک شما خوب باشین، صحت باشین و سلامت هم باشین دوستای عزیزم. درباره مرگ کرامت‌الله قربانов باز رادیوی آزادی هم امسال نشر کرده است و از این پیشتر تلویزیون تاجیکستان هم نشر کرده بود. در این حالت گناهگار کرده بود حزب نهضت اسلام با وحشیانه قتل کردن کرامت‌الله قربانов، یعنی که یکی از سرایندگان بگیم که تاجیکستان انیقترش و امسال باشه باز هم شاید از ورسیه های گفته های ما باشه که رادیوی آزادی هم این چیزا نشر کرده است، اما در حق بگیم واسید، عبدالواسید، یعنی که لقب عبدالواسید، واسید سیاه میگفتن، واسید قرا میگفتن، ملتش قلق بود، منصوب ملت قلق، واسید قرا. و انسان بگیم که من شخصا خوب میشناسم، در خوردیومون بگیم بهترین جوان بود و بگیم که نزدیکترین با عائله ما بود، یعنی که بسیار آدم خوب بود در حیات. زندگی مجبور کرده بود که تا که به دست یراق بگیره و بگیم که برای حمایه این سرزمین، یعنی حمایه خصوصا قوم خودش، قلق خودش، بگیم که میدان براید تا که بگیم زیری پا نشه. و البته که عبدالواسید بگیم که یگان آدمی الکش، بانگی، عرق نوش خیلی انسان نبود، سرهوشت و مسهوشت که در رادیوی آزادی شما گفتین در این کلمه هاتون. اگر که عبدالواسید که نمیشناسین، در حق او انسان یعنی که مست بدن گفتنی گپ یا سرخوش بدن با لشکران و افسران و گرد اطرافش کرامت‌الله را مست بدن و پراندن. بله، عبدالواسید کرامت‌الله را پراندگی هست، یعنی که با فرمان عبدالواسید شدگی هست این کار. و این نقل ما از زبان خودم شنیدگی هستم، یعنی که چه حادثه شدگی است. برعکس سرهوشت، مستهوشت این کرامت‌الله و اطرافیانش بود در حادثه. یعنی این چیز نادرست است در حق عبدالواسید. عبدالواسید در زندگیش نوشیدگی انسان نیست، عرق نوشیدگی انسان نیست، یعنی که او انسان کشیدن، نوشیدن، حتی که ناس نمیکشید او آدم. در حق همون خیلی انسان بگیم که کوشش میکنین تهمت کردن یک نمیدونم یک چیزی را در حق یک آدم، این نادرست است. البته که بگیم دادر عبدالواسید همون شب و روز پرانده شده بود، یعنی کشته شده بود. خب عبدالواسید در پست بود. واقعی گفته بگیم که از زبان خودش است. عبدالواسید کرامت‌الله را خوب میشناخت، هر دوشان یعنی دوستی هم داشتن، سلام علیک، یک دیگر قطعی بسیار احترام هم داشت. و پیشتر از این جنگ ها هم مرکه های عبدالواسید آمده کرامت‌الله اشتراک کردگی از مرکه های خانه شونده. حتی که لازم شود ما توی شمیه رو میمونم که با عبدالواسید کرامت‌الله ششتگی است، تویشون است، در خانه شون است. اگر لازم شود ما نوارشنیشون میتونم که بسیار بگیم یک دوستی هم داشتن بیناشون. عبدالواسید خودش شخصا پراندگی نیست، پروست فرمان داد پرانینش. سبب چی بود؟ سبب همچنانی که میگین توی رفت، ای توی برگشت. اولا که هر یک انسان با همون اسلامی که ایمان دارن مردم، خداوند در درگاهش قبول کنه، گناهش ببخشه. کرامت‌الله به نهایت انسانی بگیم حبش نوش بود،
یعنی که بنهایت. و یک آدمی که زنده موند روان کرد او گرفتگی نیست. این هم خوب درک کنین. اما آدم خشرو پرسین خیچی اگر زنده باشه او آدم سر داد، یعنی خودی عبدالباسط سر داد. سبب چی بود؟ سبب آدم نوشیدگی نبود، یعنی همون انسان نوشیدگی نبود، هوشیار بود. قطعی اینا اینا در یک مینوت و 2 مینوت پروندگی نیست این مسئله را من کرده. این مسئله سپورش دراز میروه، خیلی دراز میشوه. عبدالباسط بسیار کوشش میکنه در کرامت الله بفهمه، میگه برادرم یعنی این کار ناخوب است. خصوصا میگن برادری ما بگیم که کشته شدی 2 روز 3 روز نگذشته است، یعنی خودش علم زده است، یعنی اینقدر مردم کشته شده ایستاده است، شما بوشا موسیقی نواخته ایستاده. و اگر که مردم تاجیکستان خودتون از روی عدالت باید را سودید کنه. یعنی تقریبا گفتی همون گپا 1/2 ساعت زیاد بحث شدگی است. از بس که کرامت الله بگیم که عبدالباسط یعنی واسط قاره را که میشناخت، واسط سیاه میگم به تاجیکی، قد بلند بچه بود، سیاه بچه بزه بود. وقتی که میشناختی را با این به نهایت زیاد بحثایی بگیم که زیاد میکنه. و چندین بار انسان میگه که کرامت برادر کرامت الله نادرست است، یعنی که بالای جا مردم ماتم داره، مادرها ماتم داره، تا دوستی ما هستی، من میدونم ترا میشناسم، اما این کار نادرست است، این کاری تو کردیستی. زدگی به نهایت مست در ماشین امروی دخترها بسیار کیف صفا داره، برای عبدالباسط پردلگت میکنه که چو میکنی اختغم بوده میفورد اینا کیف کردن، بگی نه رقصه اگان تشه بیا کیف که بیا مزگی را گرنگ نک. خیلی خلاص بگیم به نهایت گپاشون، گپای مسئله شون زیاد است، بحثاشون در کار شما. ما یک تا میگم میتونم که چی بحثا شدگی است در اوجا، برای که اون چیزی که من زبان خودش شنویدگی هستم. اگر خواهین بحثاش هم میگم میتونم چی ها شدگی است. تقریبا 1/2 ساعت در حالتی که کرامت الله بسیار با یک گپای قبیح الفاظهای بگیم که نادرست، بازم بالای هموده میگه نخ برادر نخ عرق، یعنی که دوستی اونها بود شناس بدن، اگر دوستی نزدیک هم نباشه شناس بدن اونها بود که مسئله 1/2 ساعت زیاد بحث میروه. و بگیم که همه گپ فهموندن با همو حالا میگه روان میکنیم بذار بره. این کرامت الله فرمان میده که ای ماشین عرق بگی بیا و عرق میاره در پیشش، استکانو دا میریزن در پیش عبدالباسط، میگه که بگی میگه. و بگیم که همون عبدالباسط میگه ای کورانه که و اما همه کدامی که استکان برداشت آخران استکان برداشتگی خوردگی هستند در همونجا هست. در همین حالت همون انسانی که زنده موندگی از جواب دادگی هستند او خوردگی نیست، یعنی که اون انسان نوشیدگی نبود. خلاص یعنی که شفیار بود اون انسان، راننده بود، اون ننوشیده بود. برای همه گفت که من نمینوشم، من نوشیدگی نیستم، من راننده هستم. آخران استکاناشون همونجا مینوشه، بعد میبرورنش، میگن بعد میبرویه. این عبدالباسط طاقت نمیکنه، قفاش میگه بردارینش، بعد میبرویه میبردارنش. فهمیدین؟ همین تهمت در سر یک انسان بار کردن، بله کشته شد، کشتن کاری خوب نیست، من این اپرودت نمیکنم کشته شد، اما در بالای اینقدر مادر تاجیکستان در خون غرق سرود خوندن هم کاری خوب نیست. اگر که عبدالباسط اشتباه کرده باشه پس کرامت الله هم اشتباه کرد، اگر عبدالباسط گناه کرده باشه کرامت هم گناه کرده است. یعنی این چیزا هم باید به نظر گرفت. یک چیزی است که باید درست تحلیل کرد و همون انسان زنده باشه، ریخ نباشه ببرورینش و درست واقعیه را بگه به تاکید شاهد زنده به دروجه. او جایی را پروندن، رقصه چرخ کرد، چرس کرد، بعد گریخت. عبدالباسط از کنترل برآمدگیش وقتی کرامت گپ میزد، رقصه ها و اطرافیاش موسیقیانتاش زدگی بودن، مست بودن، میخندیدن. همین چیز بیشتر عبدالباسط از کنترل بیرون کرد، در حالتی که
додараш бандагӣ кардагӣ аст, яъне тир хӯрдагӣ, мурдагӣ аст ва дар ҳолате ки атрофиҳо чандинта инсонҳо мурдагӣ аст ва бигем ин қадар ҷанҷол рафтиста, мардум хов намераванд, ин рафтааст бигем консерт карда истодааст. Яъне метавонист ки муҳлати ҷанг бигем ки чӣ кор кунад, консертоша манъ кунад. Як муҳлат, ягон мушкилӣ надошт. яъне ози имрӯз гирифтен аз кароматуллози шумо бигем ки жертва ва қаҳрамон трошида истодем, аммо аз як инсоне ки барои дифои ин миллат, дифои сарзамин, барои оромии сарзамин биромад ва бигем ки дар болои марги фарзандои сарзамин, дар болои марги ин фарзандҳо ашкҳои чашми модаро рехтистанд ва биромад, бигем ки тоқат карда натавонист ин кора кард, ки чаро ин кора кардаистӣ, бозам ним соат зиёд тақрибан бигем ки фаҳмондадиҳӣ гузаштагӣ аст дар уҷо. Бе ягон зӯрӣ, бе ягон вағаз, азбаски ино шинос буданд, ино якдигарро мешнохтанд. барои ҳамо ин тӯҳматҳоро ва бигем ҳамон барномарезӣ кардана як каме бигем ки дурусттар фикр кунед, як чор тарафа фикр кунед ва аснод, факт, далел дошта бошед, суҳбат кунед. ва намедонам, як падкупниро меорен, дар инҷа ман милиса будам, ман омадам, ман гирехтам, рафтам, додарам маиб буд, тир хӯрда буд. аввалан ки одам тир намехӯрад, бигем ин чиза хӯрдан ин дигар чиз аст, яъне захмӣ шидан, бо тир захмӣ шидан ин дигар чиз аст. яъне ки тир хӯрда буд, ҳатто ки бигем калимаро дуруст истифода бурда наметавонастги инсона мегӯяд тир хӯрда буд. тир хӯрда боша сер кардагӣ аст, значит чӣ набудааст, тира хӯрдааст. яъне хӯрдан, нӯшидан ва аз тир захмӣ шидан ё намедонам аз як чиз захмӣ шида буд, ин фарқкунанда аст. яъне як инсонеро оварден дар уҷа, ӯ худаш намедонад чӣ гуфта истодааст. барои ҳамон ман дар инҷа шахсан ман дар инҷа кори Абдулвосида яъне ки 100% рост гуфта наметавонам, не ки ҷои ҳақ дошт гуфта метавонам. ҷои ҳақ дошт, ягон чиги надорад. ман Абдулвосида худам мешиносам, гарчанд майда ҳам бошам, Абдулвосид бигем ки бегона нест дар мо. мо ӯро худмон медонем, мешиносем ва наздиктарин бигем ки дӯсти яке аз хонадони мо буд ва доимо буд дар уҷа, меомад, пеш аз ҷангҳо ҳам меомад. як бачаи қад баланди дарози сиёи бигем сиёпӯст буд, бачаке баъзе баки сиёпӯст буд. ӯ инсон дар зиндагиш нос намекашид, оле арақ нӯшид, дар ҳаққи ӯ маст буд. гӯё ки ӯ маст буд, омад каромата кушт. гуфтаги гап ин тӯҳмат аст. ӯ маст набуд, барои он ки ӯ намехӯрд, наменӯшид, намекашид, ҳатто ки нос намекашид. нос яъне куҷо раса нӯшидану куҷо раса кашидан, нос намекашид. агар ки мо як тарафа мегӯм ки ҳар як масъала дар мо метавонем як инсона гунаҳгор бисозем, агар ҳақиқатша биёрем, як инсона оправдат кунем. хуб фарз кардем, савол барои шумо мардуми тоҷик, дар ҳамон қадар хунрезии шумо, ҳамон қадар гирьёҳои модар, ҳамон қадар ашк, ҳамон қадар тақдири давлат номаълум чӣ мешавад, тақдири миллат номаълум чӣ мешавад, ки аз куҷо аст, ки бо ки аст. фарзандҳои бегуноҳ, духтар, кӯдакҳои бегуноҳ зери тири туфангҳо мурда рафтеста буданд. яъне дар ҳамон ҳолат консерт кардагӣ инсон қаҳрамон шида метавонад, тӯи суруд хондаги инсон. яъне ӯ инсон миллатдӯст ёки ҷузъи аз миллат ёки инсоне ки дарди ин миллат эҳсос мекардаги инсон метавонад ки дар инҷа бигем ки мурда шида истодааст. ҷанг дар кишвар ва бигем ки бирава консерт бута, бигем ҷони ман, қурбони ман гуфта хича биларзона рақс кунад. яъне консерт берақс намешавад. бо ҳамроҳш дутаи дигар раққусаи дигарам бара барои айши ишрати кайфияти худаш.
و بگیم که برقصونه، یعنی همین چیز درست میاد از نگاه شما. پس شما بگین که عبدالباسط اشتباه کرد، پشتی این ملت، پشتی مرگ این ملت گرفت و بگیم که این چیز روا ندید. اگر از نگاه گرچن عبدالباسط می بگیم دینی هم نبود، همچه یک فرزند مسلمان بود، همچنان که ما هم قدر مسلمان بدم تاجیکستان بودگیم، هم خیلی مسلمان بود. خب چی از نگاه دینی، چی از نگاه انسانی، چی از نگاه تاجیک بدنم اگر بگیری، تاجیک مرده ایستاده است، تاجیک رفته در مرده، یعنی همسایش مردگی، جمردگی، قشلاق ماتم داره، یا طرف قشلاق ده توی کرده ایستاده است، کنسرت کرده ایستاده است. یا همون انسان هایی که در همون شب و روز توی کردن، یا او میشوند بگیم که او تاجیک هستند، در بالای ماتم مردم توی کردن. خیلی فرزند زن دادی میلی میشید نکاش که مسلمان هستی، شرط نبود توی کنی ارتیست بیاری، شرط نبود ارتیست برای بگیم توی کنه کنسرت کنه. تقدیر ملت، تقدیر دولت نامعلوم و بگیم که بعضیا توی کرده استن و بعضیا در تویش سرود خونده ایستادن. یعنی چی هستی؟ با امروز توی کردگی انسان خیلی چه میگه ما گناهگارم که تویم ده فیرات کردم. آیا تو فکر نکردی در بالایی که وطنت نامعلوم است تقدیرش چی میشوه، تو کنسرت کرده ایستادی، توی کرده ایستادی، فلان پول مصرف کرده، فلان گاوا را کشته، گوسفندا را کشته. او زمانو در خیلی توی نبود که بگیم که کمتر اوقات کنی. او وقتا ده نکشتگی ده بگیم ده تا طبقه میکشتی، نان میدادی مردم ده. خب نمیشید همون نان بگیم در سالدت بتی، در یک کمبغل باری بتی امورا. بچه تا نیکا که زندگی کردن بگیره چیکار کرده است؟ شرط ای باید کنسرت کنی. برای اما امروز انسان ها ژرتوا شدگی هستند، اما او انسان درد ملت، درد خلق احساس کردگی انسان عبدالباسط امروز همچون دشمن شده مونده ایستاده است. میفهمه؟ یک انسانی که خاطر ملتش، خاطر خلقش، خاطر سرزمینش، خاطر اشکای چشم این مادرها که کرامات گفت نکی کارتا اشتباه است، نکه توی گردی نکه، ای بچه ملت مرده ایستاده است، تو چیکار کرده استی دوستم؟ و در حالت انسانی مست، کرامت مست بود، نه عبدالباسط. و کرامت تمامی گروپش مست بود، بیغرض اون هم شفیار بود، همون گریختگی انسان گریخت میگن که او را گریختگی نیست، او را کرامت خودش جواب داد، گفت که بذار بره که عبدالباسط گو حقیقت بگو برادر، ما هستم نیستم، خودت حقیقت بگو چی شدگی است در اینجا. یعنی مشکلی جا در چی میشه و در کی است؟ کی دشمن است؟ سرود خوندگی انسان، در ماتم تاجیک رقص کردگی انسان تاجیکستانی، یا که اون انسانی که این رقص ها را پیش رش گرفت، کدامیش است؟ آیا میتونه عبدالباسط دشمن باشه؟ میتونه؟ البته که نی. البته که عبدالباسط هر دست وی کرد برای بگیم وجدانش نبرداشت، در بالای ماتم مادرها، در بالای قدر ناحق کشته شدن کودک ها، میلیون ها آدم ها بگیم که تاجیکستان بخونه و بدر در بدر کوچمنچی، ایسش افغانستان گرفت رفت، ایسش در خود داخل تاجیکستان بگیم کوچمنچی شدن، مردم نیمش خیستن رفتن طرف بگیم که خوجان، نیمی دیگهش کیم که جو در بدر شدن، نام مهاجرت تاجیکستان از امو جسر شده بود. و عبدالباسط را طاقت نکرد، گو نخواد وطن در همه احوال است تو سرود خونی کنی، نکه دوست میکاره، جورا نکه دوست نگو، جورا گفتی کاره نکه، خودش گفتگی است از کرم جورا ای کاره نکه، اینو درست است ای کارت، مطرح میفهمم. اما یک کسی دیگه باشه چیت میگه، نخود تو تاجیک هستی دردی تاجیک احساس نکنی، نخود تو تاجیک هستی دردی کشور احساس نکنی. و کرم در جوابش گفت که وظیفه تو نه جنگ کردن است، برای جنگ تکردن بگی، وظیفه ما سرود خوندن است. ما در چی فرق داره؟ جنگ است، ما وظیفه ما کسب ما اجرا میکنم، ما автомат گرفته نمیتونم، با автомат آدم کشته نمیتونم، رنگ تواری آدم کشته نمیتونم، ما آدم ها را خرسند میکنم. خب اگه آدم که کشته نتونی، значит
مثل همه آدما کشته شده میتونیم. خلاص. یعنی در اینجا ملت خلق باید اپریدلیت کنه شما مردم. من این با این گپم عبدالباسط را سفید کردن یک چیز نیست. برای مرا هر دی اینو بگیم همش تاجیکستانی، هر یک انسانی که در این آفت ها و در این کلفت ها گرفتار شدن، هر یک کودک، مادر، هر یک انسان بودن، برای مرا همه ای بگیم که با برابر با هم اصطلاح روسی بگیم ژالک هستند. اما بعضی مسئله هایی که هست که یعنی که مجبوریت شدگی است. یعنی در اوجا عبدالباسط از کنترل برآمدگیش مجبور شدگی است و مردم رادیوی آزادی اگر درباره عبدالباسط ندونن یک آدم آورده ای کار کرده نمیشه. عبدالباسط اگر گرچند نخواهن آدم را چهرهش نشان داده، عبدالباسط هزارها خشتبار داره، هزارها اولاد داره، هزارها انسان ها داره در تاجیکستان. خصوصا تمام خلق به یکدیگر بیگانه نه، همه ما یکدیگر در خونمون یک خشتبار هستیم. همه خلقا ما با یکدیگر بلا بچه، یعنی بلا بچه. اگر که نفهمین میتونه که پریوچه پیدا کنیم. ما بیگانه نیستیم خلقا با یکدیگر. و میتونه که هر یک انسانی که با اون نزدیک است بگیم که از اونا بگیم معلومات پیدا کنیم. یعنی تا کجا عبدالباسط می نوشید، چیکار میکرد و نوس میکشید، می نوشید، در جوانیش چیکار میکرد، کدام مکتب خونده بود، کدام بهاقتی خونده بود و اخلاق او در مکتب چه خیل بود. میتونین اما دلا را بردارین او را ببینین. دزد بود، غارتگر بود، افیریست بود، جوانی ناخوب کلان شده بود، بی تربیه بود و تمام هیستوری او را میتونین پیدا کنین و از اون جمله مرا و از اون جمله دیگر کسا. یعنی که هر یک انسان اما اخلاق نامش بگیم چی میگه؟ نوشتگی است، از مکتب سرکردگی، از صدیق سرکردگی، از بگیم که اینستیتوتی خوندگیش سرکردگی، در همه جا اخلاق او است. بچه اسپارتیو نبود، نمی نوشید، بچه مشقی بود. از اون جمله اون سال زمان ها بگیم که خصوصا همون پکلینی ها بسیار بچه های پلوان بودن، همش مشقی ها بودن. یعنی که پدری ما خدا رحمتی امکیوم، تقایوم، اینا همش سپارتمنت ها بودن. یعنی همون سین سال جوان ها همش سپارتمنت ها بودن. همه اینا سپارتمنت بودن، فقط مشق میکردن. یعنی او زمان ها یک مده گوشتین بود، بگیم که همه انسان میخواست پلوان شود و شب و روز در بگیم گوشتین مشق میکردن. او انسان ز سبای گفت همون روسو که یگان پرستوپلینی، یگان گریخ، یگان پستوپکا نداره تا جنگه. اما جنگ مجبور کرد که انسان به دستش یراق بگیره. مجبور کرد جنگ. نه تنها عبدالباسط بلکه کل همون سین سال بدگی انسان ها را، حتی که از اونم مایده بگیم اکی ما بود 17 ساله بود، زندگی مجبور کرده بود که به دست یراق بگیره. شرایط و وضعیت مجبور کرده بود یراق بگیره. اگر من تام اگر همون سال اگر بگیم 18-19 ساله می بودیم یراق می گرفتیم، برای اینکه وضعیت همین را طلب میکرد. امروز بگیم که یک سالهای پیش اگر ببینیم در افغانستان کودکای 3 ساله و 5 ساله در دست یراق داره. یعنی وضعیت همین را طلب میکنه و وضعیت تاجیکستان همین را طلب میکنه در یک انسان همون 3 سال یراق بگیره. و امروز ارتیستا و اکتورها میبروین بگیم که از او قضیه و قدر معلومات نداریم، پروست شنویدگی هستین او قضیه. امروز میخواه حکومت با این قضیه کرامت الله از بس که صنعتکار بود کوشش میکنه حزب نهضت گناهگار کنه و نمیدونم یعنی طرف اسلامی شه، طرف اسلامی کوشش میکنه طرف حکومتش گناهگار کنه. این مسئله را نه در حکومت ربط بده، نه در حزب نهضت اسلام ربط بده. این مسئله نه در حکومت ربط داره، نه در حزب نهضت اسلامی ربط داره. این مسئله قضیه پروست خلقی است. میفهمین؟ هست شعرهای خلقی، سرودهای خلقی، اختراع یگان چیزهای خلقی، نقشهای خلقی است. یعنی که اون انسان خصوصا بگیم که افتر نداره. همچنان این قضیه افتر نداره که خصوصا ما وابسته نمیره در نهضت اسلام یا در حکومت. اینا باید چوت که بگیم که اپریدلیت کنیم. این قضیه وضعیت
همون بگیم که همین خیلی آمد شید و خصوصا عبدالواسید هم قماندانی حکومتی امروزان بود و برای این رم ببینین همش اول حجتش ببینین کی بود عبدالواسید چی بود واسید قرا میگفتن قلقش با تاجیکیش واسید سیاه میشود میفهمین و امروز من دورم انسانی که در اویلم نامشه با نام عبدالواسید موندگی هستیم واسید ما هم اگر فرزندور شم نامشه واسید میمونم برای چی؟ برای اون که دستایینی بچه قلق بود اما هست کو میگم کو بعضی چیزایی هست که در پرستوپلینی ترا مجبور میکنن برای و وضعیت همون سال زمان همین چیز ده مجبور میکرد رفتن اگر امروز من تام اگر حاضی نمیسین سال مونده همون جدا بشیدیم همون خیلی وضعیت ده و ما مجبور میشیدیم که این کار را بکنیم باقی قضاوت در دست شما است هموطنای عزیزم باموزین و از گفته‌های ما هم خلاصتون ببرورین کدامش گناهگار است انسانی که در مرده تاجیک رقص بازی میکنه و رقاصه میبره موسیقی مینوازه این گناهگار بیشتر است یا که انسانی که ایرا پیش راش میگیره و با بالای اون میپره مست است و مجبور میشوه که از یراق سوء استفاده کنه کدامش بیشتر گناهگار است برای که دروغ ما را اثبات کردن دلیل باید بگیری بیاری و میتونی که برای اگر خواهی ادرسش هم میگم عبدالواسید در کجا بود و کیا هستن میتونی که برای و بگیم که در اطرافش جمع کنیم مسئله را بعد بیا بگو که برادر دروغ گفت نادرست گفت این کلمات دروغ برآمد در اونجا دیگه گپ است و این مسئله است فهمیدین دوستای عزیزم بیرون از او هزارها ادیب شاعر و غیره را بگیم که قتل کشتار کردن در اون همش عبدالواسید دست نداشت اما در کرامت الله اینا چندین بار خطا نکنم یک چند سال پیش همین مسئله برآمدند همین مسئله را در حزب نهضت اسلامی بار کردن تلویزیون حکومت تاجیکستان سیلابدستانی نمیدونم حزب نهضت اسلام بیرحمانه کرامت الله قربان به قتل رساندن هم خیلی بگیم که چی کردن و اولین بار این چیزا من همچون قلق خدم اولین بار ما گفتم فکر کنم در عالم اینترنت که عبدالواسید کشتگی است و من این چیزا از دهن خودی عبدالواسیدم اما خونه آمدنده شیشتنده خونه یک خشته برده و خودش این چیزا نقل کردگی بود همونجا شیشتگی بدن و خودش هم به نهایت پشیمان بود از کاری کردگیش که بگیم که کار شید همین کار صورت گرفت یعنی در حالت غضب در حالت بگیم که بسیار بگیم از کنترل بیرون شدن خصوصا کرامت الله دو کلمه اگر خوب شده است عبدالواسید خوب دوستم میگفت اگر خوب برادرم خوب آشنا جان میگفت دو بار همین خوب میگفت خب میکرد میبرامد میرفت و بگیم که عبدالواسید سپروجداد میکرد تا جای لازم میشه یعنی بچه هاش با میبردن تا جای لازم میشه و بگیم که سپروجداد میکردن میموندن اما سر خودش خوردگیش این زبان به زبان شدن با عبدالواسید بود یعنی بسیار زبان به زبان شد چندین بار فهماندمش گفتمش ayt qilma oshno kerakmas sen nima qilyapsan ya'ni ko'zimni oldiga tam aroqni ichayotibdi deydi ya'ni ki da pesh chim bu aroq zadiste ma gap zadiste mu aroq zadiste richtiste kayf shakadiste dalnish خب مرحمت تو چی میکردی در همین حالت خودت چی میکردی حاضر باشی سوال بات در جای عبدالواسید هستی وطن در کام آتش است سرزمین پر از خون کودک و کمپیر کلان ملت نارام در به در و تو هستی و کسی دیگر من ارتیستم حافظی کردم آمدم در پست و خصوصا پست در کنترل تو است آمدم گفتم سلام علیکم تو با ما گفتی که برادر این ندرست است کاری تو آواز خونی طرف ایجا خلق مرده است وطن در کام آتش سرزمین پر از خون شد طفل و دیگر همه چی در بدر شد
یعنی این نادرست است. چیکار کردیستی؟ من با تو گردم گفتم که گوش کو کاری تو دامکشی و پروندن автомат باشه، کاری ما سرود است، کاری خطا که من کاری خود میکنم. تو چی جواب میدی با من؟ میگوی میبخشی من یکی گفت میگه پا برا ای پای زندگی چه؟ نه. تو ما را میکشی با ریزه میکنی برای گپم. قطعی ما حتی که نیم ساعت کوشش هم نمیکنی این چیزا فهمونی. اما عبدالواسید نیم ساعت کوشش کردگی است که این چیزا فهمونه با. در باره خصوصا مست بدن عبدالواسید گفتن این تهمت است. عبدالواسید نوس نمیکشید ولی عرق نوشیدن طرف است. در همون وقتی آتش کمی آتش بسیار حالتهای وزمین بود، بگیم که عبدالواسید با اطرافیاش بچه‌هاش شاید یا تا نوسکش بگیم یو بودن، نه که اطراف بودگی انسانو قطعی می اومد. بگیم که یگان تشما یگان بار ندیدم مست باشن و یگان اولادهای ما هم که با او شناس بودن مثل خش تباری دارن، یگان تایمو دیدگی نیستیم که عبدالواسید یا اطراف بودن عبدالواسید مست باشن. در درون همین کل همون ما میدونستگی اطراف اولادامون یدینستین یک تا انسانی که در زندگیش پنهانی پیوه میخوردی پدری ما بود. در همون قشلاق مانیه جدا پیوه مونده بود. ای همون خصوصا همون پیش ای جنگا بود داد قریب همون بگیم همون وقتی همون قربای پلو گمشیدن از حرکت اگر کدامیتون یادتون باشه اوجه در دیگر جای SSSR مشکلی ها بود، کمتر بالانس های پول و مگازین ها بازی میکرد و پیوه موندگی بودن و اومده پنهانی پیوه میخورد. ای و تایمه بود دیگه همه کیام یگان تایمینا بگیم که طرفش بگیم پیوه نمیخورد. بعد یک ده تماکی دیگه هم پنهانی عرق میزد طرف ده برای که بسیارانه گیرد اطراف بگیری 80 نفرن از همین ده تاش بگیم کنکریت نمیزدگی بودن او هم پنهانی میزدن و پدری ما پیوه میخورد. خدا رحمتی هر روز نمی یگان یه هفته ده بار دو بار پیوه میخورد پنهانی دیگر بگیم که نبودی تری چیزو. یعنی در گردی اطراف جوانو دیگه موندگیش همش سپارتسمنت بودن، یعنی هیچ چیز نبود. برای همون تهمت در کار نیست. اگر برنامه کردنی هستین حقیقت چه بکنیم برنامه را و اولا برین بگیم که پورا معلومات درباره عبدالواسید جمع کنیم. پورا پهلوان بود عبدالواسید، گوشتینگیر بود، پهلوان بود و بریم پورا اولی بار معلومات درباره عبدالواسید جمع کنیم. قضیه را درست بگین، نادرست نه، مشینکی نکنین. من میگم اگر ما ایرا نمیگفتم کسی ایرا نمیدونست، کسی قصه را نمیدونست، یگان انسان نمیدونست که کرامت کی کشتگی است، حتی که نامش هم نمیدونستن. من خطا نکنم 5-6 سال پیش بود، 5 سال پیش بود، 4 سال پیش خصوصا در همین مسئله من گفتگیم نامش که عبدالواسید است نامش. واسیدی سیاه میگفتن قد بلند، واسید قرا میگفتن قد بلند، بچه های سیاه بود، خیلی سیب سیاه نبوده، نه خیلی سیاه رنگ تر بود از ما دیده. واسید قرا میگفتن و خشتباری ما است، یگان چی نیست. من اولین بار خودم گفتم میگه پاکی خیلی است، دروغ نگین، تهمت نبندین در سری در سری او. و همون وقت هم گفته بودم که مسئله که کرامت الله قربان یعنی که بسیار بگیم که گذراندگی است. و همون وقت هم گفته بودم که هر چون جوره هم بدن، شناس بدن، یعنی با یک دیگر خیلی بگیم که ناشناس انسان ها نبودن، شناس بدن، گپی بدن و پیش از اینو هم در توی مرکهاشون کرامت آوردگی هستن، یعنی با کرامت هستن. اگر خواهی لنتاش هم میمونم میگم میارم میمونم میتونم تماشا کنی با کرامت الله عبدالواسید اردش شیشتگی چخ گپ زدیستن، آشنا دارن اردش توی یاد مرکه ده چند تا یک تا توی خودشون نیست و هم اطراف بدگی توی یادم خصوصا میرفت یا بچه های پلوان بچه ها سپارتسمنت ها که بده بگیم که همون ارتیست ها ده ای چیزا وگد نبود که هر قشلاقا و محله و یا جای روان
бачаҳои спортсмен дар гирд атрофаш боша ки ягон алкаш палкаш ягон инсони бераҳай ёра ғам ната артистора ӯ вақтҳо артистора мезаданам бироварда пеш аз ҷангҳо даже мезадан бироварда бигем ғам медодан то саҳара суруд мехонондан ҳоли артист қатъи ҳоли саг ардаш баробар буд яъне ки ин чизо вигид набуд барои ҳамо и ҳарчун ҷура будан дӯст будан мешнохтан якдигара шинос будан ва Кароматулло ҳам Абдулвосида медонист ки ҳамчун Абдулвосид як бачаи спортсменти ҳамон минтақа бигем ки ӯ минтақаора ва агар доимо Абдулвосид қатиш буд нигоҳубиншон мекардан ки ягон ки артистора ғам натан ва ҷангдам яъне ки ино ҷура будан барои ҳамо дӯстона савед додаги аст яке аз контрол биромадан баъд дигар гуфти англисо ки excuse me шидаги аст дар оҷо айби худаш шидаги аст эркагии бад кардаги аст гапҳои қабеҳам задаги аст дар оҷо мефаҳмед барои ҳамо дӯсти азизам ин масъаларо ҳамватанои азиз бояд ман ҳарча гунаҳгор медонам дар ин қазия якташани ҳарча ба ҳар ҳол забонша мегазид роиш мекард мегуфт ки биза бира дига таваккалат ба худо хоҳӣ нахоҳӣ усунтаракда мекиштанашура барое ки усунтаракда боз дига гурӯҳҳо буданд яъне ин чизе набуд ки гаранти ки бигем ки ин меравад то ҷои лозимиша мерасад аввалин предлагат кардагие ки ҳамин масъалара қазияра ҳаминҷаша ма бигӯм аввалин бор предлагат мекунад Кароматуллоро ки яъне ки баъди баҳсҳо мега нара нором аст ӯ тараф мефаҳмед яъне ки инами қадар баҳсам мобайнишда боз бигем ки предлагат кардаги аст ки ҷура нара ӯ тараф ки нором аст яъне ягон чӣ мешавад нара як инсон ки қадар баҳс карда истодааст мега нара мефаҳмед яъне ин масъала ин нест ки бигем душманӣ карда боша ё намедонам просто маст буд омада ира паронд ин тӯҳмат дар ҳаққи бигем ҳамон ҳолат шида истодааст маст асл Кароматулло ва атрофиёш буд ҳамон одаме ки зинда мондагиаст ҳамон одам ҳушёр буд ва ҳамон одама бишнонен биброрен як территория бишноненаш ҳози қатима биёренашон ҳамора бишнонаш ва ман ҳамо гапҳоиш ҳамон шаб гузаштагира ма дар пешаш якта ба якта дар худаш мегӯям ҳами аз якташ рад карда метавона ҳамо гапа метавона ки бига ки ин гап нодуруст буд ҳамон одами гирифтагӣ зинда боша биёренаш ман ҳамо гапҳоро мегӯм ӯ рад куна бига ки не ин гап нашида буд барои ман дар оҷа набудам яке ман ӯра аз худи ҳамо главни ҳамо бигем актёр ё роли ки дар оҷа бозӣ кардаги Абдулвосид аз худаш шинавидаги аст ин калимаҳоро яъне худшам хеле пушаймон буд ки ҷурам буд ошном буд не ки аз худ рафтам ҳатто ки гирья карда буд ва тағоимро ором кард ки қой воситен бӯлганиш бӯлибтин вақтлайни ва ӯ худаш худша намебахшид барои нами кори кардагиш ки ҷураша ҳами кора кард яъне паронда худаш худша намебахшид ҳатто ки гирьяам карда буд дар ин масъала дар хона дар бораи Абдулвосид арақ менӯша ин тӯҳмат аст Абдулвосид арақ наменӯшид Абдулвосид маст буд ин тӯҳмат аст восид қора арақиши меид нос чек медал арақ нара турсон тӯҳмат накунем ҳақиқата гап занем факта бирорем на ин ки як одаме ки додараш тир хӯрда буда баъд рафта буда тира хӯрда намеша аз тир захмӣ шида буд тир расида захмӣ шида буд ӯ рафтааст ӯ милиса будааст қазияра будаги инсонора чаро ҳамон инсон интервю худаш намета агар зинда боша ҳамон одами сардодагира ита дуруни ҷангал қати гирехт рафт ҳамон ҷангал қати гирехтаги одам кани тӯҳмат накунем хубтар мешавад дӯстои азизам ин якам тарак қисса ҷавоб бигем дар бораи ҳамон Абдулвосид буд фикр кунем ки дуюм бор аст ё сеюм бор аст ман дар ҳамин дуюм бор аст ман дар ҳамин масъалаи Абдулвосид ва қиссаи Кароматулло бигем ки чӣ карданем яъне ки навор кардам барои ҳамо
ҳар ҳодиса шид, ин ҳодиса бигем бигем ҳар ҳодиса шида буд, ин инстинкт ё ки бигем аз тарафи як одам шидагӣ нест. Ин масъалаи кулли ҷомеа ҳаст ва як одамам дар ин гунаҳгор шида наметавонад. Бигем навдара гуфтӣ ки Кароматуллоро қалах киштагиша. Бале, Кароматуллоро қалах кишта буд. Номаш Абдулвосид, Восиди Сия меган, Восид Қора меган, спортсмен буд. Вақте ки Кароматулло дар болои мурдаи тоҷик тӯи консерт раққоса мекард, рақс мекард ва ин омад фаҳмонд ки наки кора нодуруст аст дар болои сари мурдои мардум, дар болои мурдо ин кора кардан ва гӯш накард, киштиш. ҳамин. Дигар зинда бошед дӯстои азизам. Ман ҳама вақт ҳақиқата гуфтана нағз мебинам, гарчанд бигем ман метавонистам ки масъаларо аслан набардорам ва умуман дахолат накунам. Ва агар ки ман мехостам ки бигем ки ин қалах шидагӣ аст, ин масъалада қалах куш аст, ира ман ва пише даҳан мавӣ накунам, хомӯш кунам, бирава гуфтагӣ агар масъалара, яъне ки ман итари одат надорам. Инстинкт ҳар як ҳолат, вазъият гунаҳгор аст, гунаҳгор нест, ҳар ҳолата бояд ашкор гап занем. Мардум, мо тариха дурӯғ сохтем, маданията дурӯғ сохтем, дина дурӯғ сохтем, инсонията дурӯғ сохтем ва имрӯза воқеаи худмона дурӯғ месозем. ҳамаш баъд як лав чаппа шида омада истодааст. Имрӯз таърих, фардо дигар, рӯз дигар дигар, рӯзи сеюм дигар чаппа мешава меояд як лав. мефаҳмӣ намера? Як лав чаппа шида омадан мегирад. Барои чизи дурӯғ поядор намешавад. ҳақиқат бояд мардум судит куна вазъията ман аз забони ҳамони инсон худаш шинавидагиша гуфта истодам ва худаш ира ҳатто ки мемкун гирия карда буд ки худаш хича бахшида наметавонист кори кардагишта, но вазъият маҷбур карда буд ки нами кор шава. яъне аз асаб чӣ қадар берун шида буд. Дар бораи арақхӯриш ман гуфта истодам, арақ намехӯрд, спортсмен буд, дурӯғ аст, нос намекашид. яъне ин масъалаҳо куллан дурӯғ ҳастанд дар ҳаққи Абдулвосид. масъала кароматмаст буд. артист ҳамроҳи бигем ки раққосаҳо, мусиқинавозош маст буданд. хоб единственный одами зинда роиш кардан шафиёр буд. ӯ маст набуд, ӯ ронандаи ҳам мошин буд. ҳамон оператори овоз будааст ки будааст, ҳам шафиёр буд ӯ инсон. барои ҳамон он ҳамон ҳушёра накишта. ва то ҳамин рӯз ин тема хомӯш буд. имрӯз ака баъзан инсонҳо барои политически бал гирифтан ё намедонам политически як гапа бори як кас кардан, политически бонус кор кардан, яъне ин чизода кӯшиш мекунанд ҳамин темаро бихезонанд, як каса гунаҳгор кунанд, бори як кас кунанд. лично ман мегӯям ҳардуш неправ буданд аз як ҷиҳат бигем ки ситуатсия ҳамин буд. яъне Абдулвосид дар ин ҳолат чӣ хел паступат мекард. ҳар як инсон хито намоне дар ҷои ҳамон қазия ва тасаввур кунед, додаратон кишта шидагӣ аст, модаро гирия кардаистанд, ҷанг рафта истодааст, хуншор, кам аз мурдора гузарондастанд, пост да истодагӣ, ҳамаира мебинӣ, гӯдакора киштагӣ, 18 сола, 19 сола ҷавоно кишта шидагӣ, ин тараф мебинӣ модаро гирия доранд, мотам. ва ма биём дар ҳамҷа дар пеши шумо дутор хати суруд бихонам, бишинам бигӯям ки табара бикиш кори та аст, суруд хондан кори ма аст. чӣ ҷавоб метӣ? Ту тасаввур карда метавонӣ худат? анамуро дар ҳолате ки худат ҳамон вазъият дар худта бимон, оддитарин чиз дар хонатон худораҳматӣ момад мурд, ки момад 80 сол дора, 70 сол дора, ё падарат гузашт, ҳамсояи барбудагӣ дар артист биёра консерт кунад. чӣ ҷавоб метӣ агар тавоноии ҷавоб додан дошта бошӣ? ҳамин вазъият бошад. чӣ ҷавоб метӣ ҳамсояда? чӣ мегӯя ҳамсоята?
мерай ҳамо артистошам, хичам, келишам, домодшавандашам ҳамаша қатъиён ҳамо отат равон мекунӣ ӯ тараф. яъне ин инстинкт, ин инсон чувствоаш аст. барои мо дар инҷа абдулвосида гунаҳгор карда наметонем. реально наметона. ягон судам, прокурорам, ягон инсонам ин масъаларо афсудид карда, прокурор ҳеҷ кас ира гунаҳгор карда наметона. ягон инсон ин масъала. барои мо агар ин масъаларо мо гунаҳгор кунем, абдулвосида ё ва ғайраро гунаҳгор кунем, яъне ман инҷа гунаҳгор Кароматуллоро карда метонам. 100%. 100% гунаҳгор аст. яъне инсонияти тоҷикият надошт дар вуҷудаш. агар ки инсон виҷдони тоҷикӣ дар вуҷуд медошт, ин қадар тоҷик мурда истодааст, ӯ суруд намехонд, ӯ мусиқӣ наменавохт, ӯ раққосора бурда рақс бозӣ намекард. ё ки хеле ҳамин тӯй кардагии инсон агар ки дар вуҷудаш инсоният медошт, ин қадар одамо мурда истодан, ӯ тӯй намекард, консерт карда артист файрод намекард. яъне ӯшам гунаҳгор аст. мефаҳмед намира? инҷа ду кас жертва, як кас гунаҳгор намешавад. фаҳмидем? хоб бигем ин ҷанг буд. ҳеҷ ка Ризвонам гунаҳгор карда наметавонад дар инҷа барои қатли Киштори Восид. ҷанг буд, вазъият ҳамин чиза талаб мекард, ҳамин ҳолат буд. агар Ризвон намекишт Восида, Восид маҷбур буд Ризвона бикишад. ҷанг барои киштан ин ҷои маҷбурӣ аст. яъне ту мехоҳӣ, намехоҳӣ, бояд бикишӣ. ё ки UFC дар дуруни сетка мебирой, вақте ки биромадӣ, ту мехоҳӣ ё намехоҳӣ, бояд бизанӣ. яъне уҷа дигар назада қафо гашта намешавад барои диромадӣ. масъалаи ҷангам айнан ҳамин аст. вақте ки диромадӣ, ту мехоҳӣ, намехоҳӣ, мекишӣ. дига илоҷ надорӣ. дар инҷа киштори ишид, киштори дигар, ё ки чандин то авлодои мо ҳам кишта шуданд. мо ҳеҷ вақт ӯро гунаҳгор, як чиза гунаҳгор карда наметонем. мо гунаҳгор вазъията карда метонем. гунаҳгор саркардаҳоро карда метонем. саркардаҳо гунаҳгор ҳастанд. вазъият гунаҳгор аст. аммо ӯ инсоне ки аз ӯ тараф омадагӣ аст, мо ӯро намедонем ки мисол ӯ кадом шароит аст. дига ӯ маҷбур аст бояд ин кора кунад. ё инсоне ки аз ин тараф омадагӣ аст, инча мо гунаҳгор карда наметонем, барое ки ям маҷбур аст. дар майдон дуромадагӣ аст, ё мепаронӣ, ё мепаронанд. майдони ҷанга ин ё он тарафа гунаҳгор карда намешавад ҳеҷ вақт. ин майдони ҷанг аст. аммо ҳамун майдони ҷанга омода кардагиҳоро гунаҳгор карда мешавад ки ин шароитро омода карда. аммо дохил будагиҳо гунаҳгор карда наметонем, барое ки ӯ дига вариант надорад. ӯ диромадагиянд, ӯро маҷбур кардагиянд. хусусан ҳамин Аблава айнан ҳамун солҳои ҷанг саршида буд. одамо дар дуруни каҳдоно ба ҷо мешиданд. дар охири гов Аблава меомад. Аблава не, ягон мошин қишлоқда меомад, автобус, ягон КамАЗ қишлоқда меомад, медавидан, одамо мерафтанд дар дохили подвал ё охирои говда медромаданд, ай болош каҳ мерехтанд, хаб дар таи каҳ хов мерафт, то ки Аблава наоя ӯро набарад. то ӯро уточнит мекарданд ки ӯ Аблава нест, ӯ мурда овардааст. аз ҳамин қишлоқ як чандта мурда овардагӣ аст, бирен мурдаотона бигиред. мо кӯдак будем, мо мерафтем, мурда медидем. калоно намерафтанд. барои чӣ? барои ки калоно метарсиданд. калоноро бо меқапиданд, мебурданд. моро мерафтем, камазода меоварданд мурдора, ҳамто болошда бигем ки амо адиёло партофтагиян, адиёлои СССР. та мекашиданд адиёла, мегуфтанд мешиносен ин ки аст? ира мешиносен, ира мешиносен, ира мешиносен. кадоме ки мурдаша мешинохт мегирифт. занако мебиромаданд, мурда нигоҳ мекарданд. занако набошад дигар. мард мебиромад, мардора мегирифтан мерафтанд. фақат гулакҳои ноболиғ ва занако мебиромаданд. аз бас ки акаи марам бурдагӣ буданд ҷангда, ман маҷбурият доштам ки мерафтам аму мурдора нигоҳ мекардам. ӯ киёро овардаанд, киё ҳастанд. яъне ҳам та меомаданд, қишлоқ ба қишлоқҳо мегузаштанд, мерафтанд.
کدامش از قشلوق ما بود، کدامش از دیگر قشلوق بود، کدامش بو از دیگر قشلوق بود، کدامش میشناختیم، کدامش نمیشناختیم. زدگی رو تیتی پیتی او را نمیشناسیش کی است چی است. یا بگیم ناموشون هم میگفتن، هم یگان اگر زنگ داشته باشه نوشتگی ناموشون بود میگفتن که ناموش هم خیلی است از همیشه است. یعنی جایایی بود که او را شناخته نمیشد، او را روش محکم بود اوی نمیکردن، فقط ناموش هم میگفتن که هم خیلی نامو در همیشه است. کی کدامی چی میکنی. یعنی این مجبوریت بود که ما مجبور نبودیم یک گوده که ما یک بریم بالای کمازده دستمون هم کشم ببرورن نگاه کنیم مرده را در تای کماز گفتیم گپو 30 تا 25 تا 20 تا مرده موندگی است، ما نگاه کنیم که کدامش کی است. یعنی این چیز از خرسندی هم نبود اما مجبوریت بود. برای چی؟ برای اینکه کلونا بجا میشیدن نمیبرمادن. کلونا را به قپن میبرن جنگ ابلوا. می سولوی جنگ یک اماکیمه یه امر در کریشه و در پدوال زندگی کرده. کوچه برامدگی نیست تو جنگ چیدن که می بردن شوا می آمدن ابلوا میکردن. شوا میفهمی؟ یک کماز می اومد، یک اتوبوس یگان چی می اومد همه تیک میشید میرفت. مجبوریت بود. انموی انسانایی که جنگ رفتن و اختیاری هم رفتگی نیستن، او را مجبور بردگی هستن. وقتی که اوجا درآمدی دیگر وریانت نیست، مجبوری هم کنوکش بشه که امور چک دیگه ایلوژ نداریم. برای همون خلقای عادی که در این حدیثا گرفتار شدن ایرا باید ما یا کانکریت نبگیم اکسپرتیز یا بگذارونیم و کانکریت نباید پسیخولوگا آنالیتیکو و بگیم که همون جنگ شناس ها باید بشینن این جنگا بگیم که یک بهایی برای مردم یک هیچ هم نداره باشه برادری هستم. یعنی که عقل تامی هستی نمیتوری گوسفندا پرن و چیکار کنیم. که افسوس میگم که ما خودمون کسب مو ده مردگی است، ما گوسفندا را خشرو لوزش میدونیم اما مسافه مون دورتر هست. هموطنی عزیزم اگر ما مسافه مون نزدیکتر می بود در اصل ما قلقو لفظ گوسفندا میفهمیم. یکم مشکلی ندارم، من از همین جا میفهمم لفظ شما را بگیم اما نزدیکتر نیستیم که بگیم که باز شما را بگیم اما مثل همون گوسفندایی که دیگر گوسفندا هستن همون که پشتوده اما میگفتیم که رفتگی کم که جو رفته است که دویده ایچ طرف میماد برای که میفهمید که وزی نیوی اگر در روان خودش بریان میشود. یعنی که شما برای این گوسفندا را ما میدونیم لفظاتون، افسوس خیلی دوری مسافت دوری دیگر چیکار کنیم. حاضر هستم بحث کردن میگیرین چند قم میتونین بحث کردن میگیرین و وقت سوالش میشه باید در این بحثاتون باز سوال جواب داره. در سخن جواب گفتن در کلاس وقتی پرسون کردن که بحث تا جواب بده و جواب داده بود. برای ما یک سخنی که ما میگم جوابش میگم برای که ما میدونم ما همون اسناد گپ زده ایستادم فکت چی از تاریخ باشه چی از دیگر چی باشه و فکت گپ زده ایستادم. دوستای عزیزم به هر حال بگیم بعضی گوسفندو در اهمیت نمیتیم، گوسفندو در هم اینجا بحث کردن میگیرن دیگه خب کردن نمیفهمن از به عقلشون. برای اگر اهمیت داده باشین همین یک گوسفند در همینجا بگیم که زیاده از 15 تا کامنت کرد، یعنی همین یک گپ نوشته ایستاده است. خلاص خصوصا با عائله کرامت الله بگیم قربانوف خلاص شریف نه قربانوف برای با عائله کرامت الله قربانوف با محمد رفی کرامت الله و با بگیم بانوی زیبای بسیار زیبای قشنگی که من خودم خصوصا بگیم که همچون یک جوان بگیم که در عشق همو بگیم نازی بانو که در مو یاش بودیم او هم تلویزیون میبرمد بازن همو سرود میخوند عاشقش میکردیم میگفتیم ای شروع یعنی که نازی بانو و فرزند دیگرشون راستی نامشون نمیدونم فکر کنم 3 تا فرزند باقی موندگی است و خصوصا با زنی بگیم که خانم خدورامتی
Кароматулло Қурбонов, яъне ҳамун сароянда. Воқеан ман аз номи ҳам бигем Восит, ки ҳамун сухани Восит, хиди ҳамун бигем ки ашкҳои чашмои Восит, ки хидиш хича Абдулвосит бахшида наметавонист ба ин кор. яъне инҷа инстинкт яктарафа шидагӣ нест. Албатта ки тараф падари шумоам бигем бениҳоят сахт рафторӣ кардагӣ аст, ки то ки қазия ва вазъият то ҳаминҷа биёя бирасад, то ҳамин ҳолат бирасад. ва бахшиш мепарсам аз тани бигем Абдулвосит, азбаски Абдулвосит барои мо бегона нест. қаллиқ, мо қаллиқ ҳама ба якдигар хеш ҳастем ва ин вазъиятро бояд шумоам мо ҳам бифаҳмем. ва аз он ҷумла чандинтарин наздиктаринои мо, наздики мо, бародарои мо, аз он ҷумла дар ин ҷанг бигем ки қурбонӣ шидан мисли падари шумо. ва баъзеҳоша мо медонем ки лична парондагӣ аст. дар асир фуромадан парондагӣ одамша медонем. яъне ин чизе нест ки мо гунаҳгор кунем тарафа дигар тарафа. агар ки то чанд мо ин чиза ва масъалаша дур бикашем бирем ва бигем ки талх кунем ва бозам барои ра исбот кардан бозам бигем ки мутаассифона боз даст ба гиребон шидан мон дар кор аст барои иштибоҳи гузаштаҳо. чи агар иштибоҳ аз падари шумо гузаштагӣ аст, иштибоҳ аз Абдулвосит гузаштагӣ аст, куллагӣ гузаштагӣ аст ин иштибоҳҳо. Ки прав, ки не прав буданша агар ки мо судитса кунем, агарам бозам даст ба гиребон ва каштал ба каштал ва бигем ки якдигар қати бисёр бозам суханои нохуб ва бозам қалбҳои шикаставу хунук даст ба гиребон шидан мо лозим мешавад. барои ҳамн бояд мо ин чизҳоро бояд мо ҳамчун як фоҷиа, ҳамчун дарди ҳамун замони худаш қабул кунем ва хусусан бигем фарзандони Кароматулло ва набояд мо ин чиза дурандароз кофтукоп кунем чи ҳаста ки ҳаста. ман хусусан яке аз сабабҳои ҳаминро ошкор гуфтагим азбаски инра касе намедонист. ман инра боварӣ дорам касе намедонист. аввалин инсоне ки масъаларо ман ошкор кардагӣ ҳастам ки дили ҳамо таскин биёвад ва бидонад, ҳақиқата бидонад. аввалин бор ман ҳамин масъаларо ошкор кардагим ва ин дафъам ҳамин масъаларо гуфтагим ки яъне як чизеро бидонӣ ва дилат ором мешавад, баъд мефаҳмӣ ки вот ҳамин бидаст карочи, ҳамин хел бидаст, ҳамин аст. яъне ба ин гуфтаи ман пас задани худораҳмати падари шумо ҳам нестам, аммо иштибоҳ аз ҳарди тараф гузаштагӣ аст. ма ҳамчун қаллиқ бигем ки воқеан то ҳамин рӯз бигем дарди шуморо мефаҳмам ва мо бояд ин чиза чӣ хеле ҳаст бояд қабул кунем. яъне зидди биромадан инра мо боз пас гардонда наметонем. на ман, на ту, на дигар қаллиқ, на бигем ки фарзанди Абдулвосит, на дигар инсон инра ҳеҷ ка пас гардонда наметавонад. ё акаи Абдулвосит, ё намедонам ҷияни Абдулвосит, ё насли Абдулвосит худаш наслаш ҳам бошад, пас гардонда наметавонад. ин қазияи яъне худи шумо ҳам ин масъаларо пас гардонда наметавонем. танҳо аз ин масъала мо метавонем як бозам талхӣ бардорему ширинӣ не. барои ҳамо чӣ хеле ҳаст нест ина торихи замони худ номгузорем монем. яъне ин масъала торихи замони худ ном гузоштагӣ аст ва имрӯза фитнаҳое ки атрофиҳо кӯшиш мекунанд инра бихезонанд, аз ин чизо кӯшиш кунед даст бикашен, хубтар мешавад. яъне ин масъала торихи замони худ аст. ин масъаларо на танҳо шумо чашиден, балки қариб ки кулли хонадон ин дард, ин масъала нобуд кардани фарзанд, нобуд кардани падар, аз даст додани падар, аз даст додани фарзанд, аз даст додани бигем ва ғайраҳо, ин чиза аз ин чиза чашидан. яъне бо қатори шумо дигарҳо ҳам бигем ки чашидан. барои ҳамо ин як торихи талхи тоҷик ё торихи талхи замони худаш гузорем
ва бигем фаромӯш кунем. Ва хусусан ман агар тоҷикистон биём, ҳатман шуморо аз наздик мебинам ва ҳар яктатон аз наздик мебинам. Албатта ки аз наздик шинос мекунам бо фарзандони Абдулвосит ва бигем бо ҳамон чизош ва дар як ҷо мешинем. На ин ки бигем камбудӣ, балки оянда дӯстӣ ва хештаборӣ мекунем, ки то ки ин ҳамон иштибоҳи падарҳои гузаштаи шумову ва ӯ инсонҳо дар байнотон ягон камбудӣ набошад. Албатта даҳҳо кароматуллои дигар боз бигем мисли ҳамон инсон ва ҷои ӯро пур мекардагӣ, яъне номи ӯро мебардоштагӣ наслҳои ӯ, шумо ва фарзандҳои шумо оянда, набераҳош бигем ки меоянд дар ин дунё. Ин чизи гум мешидагӣ нест. Ва хоҳиши ман аз ҳукумату аз оппозитсия ва аз радиои озодӣ ва аз дигаро аст, кӯшиш накунед ин масъаларо масъалаи сиёсӣ датов битед, ки гӯё ки кто-то жертва, кто-то чи аст. Ин масъала замони таърихи худш аст, яъне ҳамон замони талхи таърихи худш аст. Ин чиза кӯшиш накунед ба имрӯза сиёсаттон истифода баред, барои он ки дар асл худи ҳукумати имрӯза ва худи ҳамон наҳзати имрӯза гунаҳгори аслии инстинкт, яъне ки ҳамон начала главни ҳамин масъалае ки чӣ каромат мурда боша, чӣ дигар инсонҳо мурда боша, чӣ шоирҳо мурда боша, главни ҳамон бигем ки саркардаш, яъне ҳамин ҳарди ном ҳастанд имрӯз, яке фронти халқӣ ё ки намедонам аз бозӣ аз ов тар накарда хичона биромадан рафтан мардуми хуҷанд, яъне ки ино ҳам бетараф нестанд дар ин масъала, дасти худа доранд, саркардаҳо ҳастанд, яке аз саркардаҳо. баъд ё гирефтан бирафтан, баъд дар инҷа кулобиёро гуфтанд ки хе шумо бидроен масъалаша дашт дидан бигирен, оли мо мерем ранги Ашраф Ғанӣ бори, оли мо мерам дагавор мекунем миём. Гуфта гирефт бирафт Ашраф Ғанӣ, иҷози ҷанг байни Толибу тоҷик шид рафт. Ашраф Ғанӣ хурд бирафт. Яъне худи мардуми хуҷандам айнан ҳамин кора кардан, ҳамон сиёсатмадорои ҳамон замони худаш. Ино ҳам асли гунаҳгори ин ҷанг ҳастанд. Сиёсатмадори замони худаш сабаби гунаҳгори ин ҷанг ҳастанд. барое ки ё масъаларо оно бояд ҳал мекарданд, қатъи ин оппозитсия. Аммо дар инҷа бигем ки мардуми неграмотни ва саводпаст, мардуми калхоз палхоз овардан дар ин масъала, ман медонам пул қатъи овардан. Ин масъалаҳоро ман бисёр чиша медонам. Ман просто оли ака дар ин масъалаҳо гап назада истодам, ки чӣ хел бигем ки мардуми кулоба пул қатъи овардан, пул рӯзбай додан барои майдон овардан, просто майдон биброен. Аксар ҷанговарҳое ки баъдан ном гирифтан рафтан, дар поашон мӯза надоштанд пӯшанд, мисол калуш надоштанд пӯшанд. Бо калуши очаша дуздида пӯшида омадаги инсонҳое ҳам ҳастанд ки баъдан ном гирифтан рафтанд. Ман иноро ҳам бигем қиссаву тақдирошонро медонам. Ҳама иноро рӯзбай пул қатъи меоварданд. Пул, яъне аксари ино рӯзбай меомаданд, пула медоданд, мерай дар майдон просто мухолифи ҳамон оппозитсияе ки тарафи ҳукумат, барое ки ҳукумат тарафдор надошт, аз тарафи ҳукумат майдон биброянд, бишинанд. дар ин масъала як масъалаи алоҳида аст. масъалаи алоҳида ҳаст. бигем ман як рӯз на як рӯз дар ин масъала ҳам агар лозим шавад навор мекунам ки халқи Кулобу дигар ҷоро майдони Тоҷикистон аввал ташкил шиданда чанд сӯми медоданд, меоварданд. Ман одамоеро медонам ки баъдан ном гирифтан рафтан, калуши очаша пӯшида дида рафтагӣ аст, яъне ки очаш хунашон навад дар пош чӣ надошт, бигем ки ҳамон маҳсу калуши очаш буд, маҳсу қатъи мепӯшид, зад дар пош зад калуша, ӯи хурда рафтагия очаша хуна мебирояд, калуш нест, калуш мекова, калуша ки гирифт, киҷо шид калуши ман, мега калуша бачат пӯшида рафтагия дишам. яъне ин масъалаҳо аст, бигем ҳама одамоеро ман медонам ин тари чизҳоро, баъдан баъд шӯҳрат пайдо кардан.
ҳукумат ҳамон замона инора пул қатӣ меовард. агар хоҳед дар ин масъала дар зери ҳамин коммент нависен ва ман дар ин масъала чандсумӣ меовард инора ҳамон замонашда ва чиҳо ваъда мекарданд. бигем чанд рӯза дагавор марди кор бори рӯзбай дагавор мекардан, майдон мебурдан, мешиштан вора мегуфтанд ки мерем ҷода фақат мешинен нами ош ташкилӣ кайф сафо ҳеҷ кор намекунӣ, ино майдонай мешинӣ бигем ки пулта мегирӣ бадкар хулас намешале оҳиста оҳиста бигем ки майдон ки ба ҷанг рафт уҷа шиштагиё дигар гуфтам ку вақте ки майдон даӣ маҷбурӣ бизанӣ дигар илоҷи надорӣ. яъне ҳамин масъалаҳо бигем ки шид, яъне иҷа основной ҳукумати ҳамун давр замон гуногун аст. албатта дар ин масъала алоҳида видео ҳаст, навор ҳаст, хусусан дар қиссаҳо. агар шумо розӣ бошед метавонед бинависен дар зери коммент, тарафдор бошед ки чандсумӣ кор мекардан рӯзбаи ҷанговаро дар майдон биромадан. бигем ки ман дар ин масъала бигем ки мегӯям гарчанд тарафи ҳизби наҳзати ислом ҷаннат ваъда мекарданд меоварданд ва ин тарафи дигараш ҳукуматиё ки аз вилояти суғд буд касе аз тарафи инҳо аз майдон биромада имрӯза эмомалӣ чӣ кор карда истад? приёми ҳамин эмомалиро аҳамият дода истодем шумо ё не? приёми эмомалӣ зидди оппозитсия кира мебурора? ташкил мекуна блогер, ташкил мекуна аз онҳо, яъне ки аз халқҳо, аз муаллимҳо, аз буҷетникҳо имрӯз маҷбур мекунад. ӯ замон наметавонистанд буҷетникҳоро маҷбур кунанд биёранд. просто қонуни ссср тафаккури ссср монда буд. буҷетникҳоро бироварда наметавонистанд. набуди чиз намекарданд. баъд чӣ кор карданд? придумат карданд ки короче колхозу совхозу қишлоқ пури саграи бекорхуҷӯ аст. пул ча метем, авқот ча метем, миёрем. камазо буданд, меомаданд камазо, тракторо, камазо тилишко да вокзало меистоданд, мерафтӣ договориться мекардӣ, мерафтӣ борд мекарданд, бепул меоварданд душанбе. одамо просто аввалин бор як бор душанберо бибинем дидагӣ набуданд дар ҳаётшон, омаданд. ҳам пул кор карданд, ҳам се вақт авқоти бепул, душанберо мегардем кайф сафо мекунем. як партия оварданд, бурдан гардонданд. намедонам се рӯза оварда буданд, чор рӯза оварда буданд. оварданд ё душанберо гаштанд, кайф сафо карданд, пул гирифтанд, омаданд дар дохили қишлоқ деҳаву ноҳияҳо пропаганда сар шид. мебаранд пулат метан, долят метан. душанбе мерай ку душанберо мебинӣ мегарди рафтем найтакад уҷа авқот бепулай хопова бепул мезани ку чӣ кор намекунӣ, душанберо мебинӣ наиҷа рафтем науҷа рафтем. ин гапҳо ҳамун мисли аввалин бор Россия меравад ку инсонам хеле рафтем урус духтаро қати шиштем, пивара задем, одиқ кардем, урусо қати кайф кардем. мардум аксар ҷавонҳоро ҳамин пропаганда Россия бурд барои урус қати отношение кардан. ҳамин хеле бад. яъне ҳамин масъала, ҳамин масъалаи ҷангам ҳамин буд. ман аз ин чизшам гудак набудам, бачаки баақл будам ва огоҳ будам. бигем ки ҳатто ки бачаҳои калон-калоно сари кӯча мешиштанд гап мезаданд ки бача биёбарем душанбера, ту дидагӣ душанбера не инаи гуфт зурай мерем, мерем. мерафтанд дар ҳамун вокзала, дар ҳамун чизо трактори чиё мондаги буданд, бор мекарданд, мебурданд, ҳамҷо борш мекарданд, развилка роиш мекарданд, мерафт душанбе камазу трактор. просто майдонда бишинанд, как якба тарафдори ҳукумат аст. имрӯз Беларуси ҳам ҳамун стила истифода бурд. вақте оппозитсия халқ биромад, бигем ними халқи дигара буҷетник ё касеҳоро пул қатива бигем ки аз Россия ҳам омадан уҷада пул кор кунӣ, омадан чанд рӯз дар майдон мебиромадан, Лукашенкоро тарафдорӣ мекардан, пула кор мекардан, мерафтанд бепул авқот, бепул ҷои хоб, ҳамаш организоват мекардан. яъне ҳамин масъалаи хел аст, мефаҳмед? вале масъалаш хеле чиқир аст, хеле калон аст. киҳо буданд дар уҷа, чиҳо буданд, яъне ҳукумат вора, яъне айнан худи ҳукуматдоро ҳамун замон хуҷандиҳо буданд ки бигем аз вилояти суғд буданд ҳамун инсонҳо. мурдагӣ зиндаш айнан худошон хуб медонанд ки чӣ қадар мардуми кӯлоба как пеш ка бигем пул қатӣ истифода бурдан гӯё ки тарафдоршон аст.
این تاریخ توجیکستان ولی هم قدر گوییم یعنی 30 سالش برای حل کردن نوشتن بالای کاغذ آوردن و عکس ها را آوردن اثبات ها را آوردن که برای مردم به تیکه مردم عزیز تاریخ جنگ دینه خیلی سرشیدگی است. این مسئله را باید نگاه کرد. ولی همش هم میدونم برادر چی چروقلش باشه چی دیگرش باشه. ما هم سغرچه های کوچگردک بودیم از این طرف از اون طرف بسیار میگشتیم. اما امروزه همون مسئله وضعیت نیست. اگر همون مسئله وضعیت باشه میگم که یک سر ای بشینی یک کمی آزادی باشه که سر ای بشینی و همون تحلیل میکردگی ها و بگیم چیزو و بشینی ای واقعیه را روزها را سرشویش از اتویه اگر تحلیل کنی بیای پروست مردم توجیکا بگیم که حکومت همون دور زمان بگیم همون حکومت SSSR как жертва استفاده بردن آوردن как طرفدار شد как жертва استفاده بردن خیلی خصوصا مردم کلوبا بگیم که از همون کم سوادیش از همون چیش استفاده بردن نتونستن مثال از ولایت سوخت بگیرن بیارن نمیتونستن بیارن میدانده برای مردم ولایت سوخت گرامت نبود نیومد و او چطور میدونستن که سوخت آوردن نمیتونن و единственный خطلو نمیتونستن استفاده برن و از این چیز واسه استفاده بردن آوردن عاقبت وقتی که جنگ در گرفت در این مابین گریختن برفتن همشون اینمی امروزه امام علی امروزه بگیم سنگک گذشتگی سنگک فیضعلی اینمی انسانایی بگیم که یکی تورم چی دیگر تراکتوریست سیم اینمی بگیم اومدن یکی دیگر لیدر شدن یک قربانی چول سلطانی چول یا پتینکه نداشتن در پاشون اینمی انسانو هستن اومدن لیدر شدن یکی بارا پروستن همو خرابی کلوبی یورا لیدر کرد ما نتکدم اینمی چیز بود که کمی بچه های با قشلوق بودگی ها یادا بگیم که چیکار کردن بله این زور بودست یا گرینی بودست این زور بودست بودن اومدن اکا چیکار کنیم دوای جمشن میره موتا میکنیم اینمی یک خراب قطعی لیدر شدن اومدن یکی بارا در همون درونی میدان اشخری اومدگی انسانو سسمی پول اومدگی انسانو لیدر شدن در پاشون پتینکه نداشتگی خلاص تمام لازم بود برای اینا برای این طرفی که جنگ اپراولیت میکرد یک مهلت لازم بود مکسیمال جنگ خوجند اپراولیت کرد از این طرف چی سنگکش باشه چی دیگهش باشه توقچورا در سراشون مونده جامعچورا پشته خیلی کده شدن فکر نکنه که مردم خوجان در جنگ یگان دست نداشت همون گلاونی базай که управляти که کلوبا میکرد بگیم همون سال زمان رهبراش کی از ولایت سوخت بودن من همه یورا که چطکه میدونم استوریاشونه هر یک تا دقیق به دقیق من استوریاشونه میدونم منم یگان دیوانه درگ نیستم وقتی که دیدن که نمیشه و کنسا اومد اینو دویدن رفتن پیش روسیه قطعی چقدر کوشش کردن که روسیه قطعی و بعد جنگو تینچه ها با روسیه یورا همچه الیتا بالای سر این ملت تلکت میکنن وقتی که از کنترل برومد اینو امروز امام علی پرزیدنت شد مرحمت برای چی برای روسیه هم ایواز شد اونو با امید همون سیستم های روسیه که روسیه هیچ وقت ما را از دست نمیته اما سیستم های روسیه ایواز شد خیلی پوتین دم آدمای همون کمونیستا اونقدر لازم نبود پالیتیکای کمونیستا هم را گرفت بیرون کده یالا لازم هم دیگه کمونیستی نو تشکیل کرد که بشنی و برای هم پوتین دیگه همش بیرون کردی طرف را یک طرف وگد نکدام بود همه امروزه بگیم بسوادترینش کی است این همی خلق است تمام این همی خلق رهبر بالای همی دیگرشت باور کنید اگر ما گپ بزنم در این مسئله باید برنامه دیگه مگرم این طرفش میروه برای همو انا بگیم که
این طرف شبیه یا برنامه دیگه مانیم دوستان هستم. با سلامت باشین، سربلند باشین، خونتون آباد باشه. و خصوصا بگیم که برادری عزیزم، دوستی عزیزم و فرزندوی کرامت الله محمد رافی و بگیم خانم زیبا نازیه بانو، البته که بگیم من اگر زنده برگردم تاجیکستان، این مسئله پدر شما را همشه من توچکه میمانم و آشکار همشه بگیم از این هم با آشکارتر دلیلاش که هستن زنده ها و میارم در پیشتون. زنده ها مسئله ها را میگن که چی مسئله ها بود، چی آشیده بود. برای اما هر این برنامه هایی که میشوه این یک میفهمم چقدر برای شما سخت میشه و برنامه سخت میرسه. برای ما آشکارتر میگم که تو که برای شما آرامیش بده که شما بدونین که هست، نمیخیل واقعیت اصلیت هست، یعنی که این دروغ و قصه بافی نیست. باقی سلامت باشین، سربلند باشین. پدرود تو با درودهای دیگر فقط فکرهای سالم بنویسین، نه گوسفندانه بلکه انسانانه، با دلیل، با اسناد، با فکت. اگر هر سخنی مرا رد کردنی باشین با اسناد بیارین رد کنین، خوبتر میشه. و رادیوی آزادی دیگر خبرنگار یا دیگر حرکت های سیاسی و حرکت سیاسی حکومتداری امروزایی که هستین، کوشش نکنین این مسئله ها را بگیم برای منفیت استفاده کردن. اشتباه میکنین. البته که این چیز شاهدای خودش داره و دیگر چیزهای خودش داره. یعنی اینجا просто так жертва ягон чиштаги нест. Агар ки ҳамин сабаб шида жертва шида бошам, яке ҳукумати имрӯза правител, яке оппозитсия ки наҳзат аст, яъне саркардаи ҳамин воқеа худтон ҳастен. Яъне гунаҳгори аслӣ боз шумо ҳастен дар инҷа. Ҳар дат, як дат не, ҳар дат ҳастен. баъзеотон сесуми да биромадагӣ будин ку митингда. Митингчиёи сесума шумо ҳастен. хонатон обод.